Reka nongere mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bitandukanye turebera hamwe itangazo ry'ibyemezo by'inama minisitiri yo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 8 2021 kuri uyu wa gatatu tariki ya 11 z'ukwezi kwa 8 2021 inama minisitiri kabateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama minisitiri wayemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya 30 Nyakanga 2021. Inama minisitiri kandi yongeye gusuzuma ndetse no kuvugurura ingamba zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Ingamba zikurikira zigomba gushyirwa mu bikorwa mu gihugu hose guhera ku itariki ya 12 Kanama kugeza ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 9 2021. Ingendo zirabujijwe guhera saa 2 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 1 z'ijoro. Ibiro by'inzego za leta bizakomeza gufungura ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi batarenze 50 by'abakozi bose, abandi bakozi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Ibikorwa by'inzego z'abikorera bizakomeza ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi batarenze 50% by'abakozi bose, abandi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Inama zikorwa imbonankubone physical meetings zizakomeza. Umubare w'abitabira inama ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateranira. Abitabira inama bose kandi bagomba kugaragaza ko bipimisha icyorezo cya COVID-19. Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zemerewe gutwara abantu batarenze 75% by'umubare w'abantu zagenewe gutwara. Abatwara imodoka zitwara abagenzi barasabwa kugenzura ko amadirishya afunguye kugira ngo zigeremo umwuka uhagije ndetse nuko abagenzi bahana intera. Moto n'amagare byemerewe gukomeza gutwara abagenzi. Abatwara moto n'amagare barasabwa kubahiriza amabwiriza yo kurwanya icyorezo cya COVID-19 buri gihe. Resitora zemerewe kongera kwakira abakiriya ariko ntizirenze 30% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Resitora zakira abakiriya bicaye hanze zemerewe kwakira abantu ku kigero cya 50% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Utubari twose tuzakomeza gufunga. Insengero zaha uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zemerewe kwakira 30% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Abagenzi bose binjira n'abasohoka mu gihugu bakoresheje ikibuga mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 PCR test mu gihe cy'amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima yo kwirinda COVID-19. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza kubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri ibyo bikorwa harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora mukerarugendo tour operators na serivisi zo gutwara mukerarugendo. Amabwiriza arambuye kuri ingingo azatangwa na RDB, ni urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere. Ibikorwa bya siporo y'umuntu ku giti cye n'izikorerwa hanze abantu bategeranye bizakomeza. Amabwiriza arambuye kuri ingingo azatangwa na Minisiteri ya Siporo. Ibigo bikorerwamo imyitozo ngororamubiri gym ndetse na za fitness centers bizafungura mu byiciro. Amabwiriza arambuye kuri ingingo azatangwa na Minisiteri ya Siporo. Imihango y'ubukwe harimo gusaba, ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi bwa leta n'irikorewe mu nsengero birasubukuwe ariko bikitabirwa n'abantu batarenze 50%. Ibyo iyo byabereye ahantu hasanzwe hemerewe gukorerwa ibirori, no kuvuga licensed event venues, ni bigomba kurenza 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateraniye. Abitabiriye kandi iyo mihango bagomba kwerekana ko bipimisha COVID-19 mu masaha 72 mbere y'ibyo bikorwa kandi hakubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, gukaraba intoki, kwambara agapfukamunwa neza. Umubare w'abitabira ikiriyo ntugomba kurenza abantu 10 icyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 20. Abaturage bose barongera kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa neza ndetse no gukaraba intoki. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Inama y'abaminisitiri kandi yagejejweho amasezerano y'ubufatanye hagati y'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB n'ikigo mpuzamahanga cy'imari cyitwa International Finance Corporation yerekanye n'umushinga wo kubaka mu Rwanda uruganda rukora inkingo
inama minisitiri ikaba yashyize Dr Emile Bienvenu ku mwanya w'umuyobozi mukuru no kuvuga Director General w'ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda Food and Drugs Authority. Bikorewe i Kigali ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 8 2021. Dr Edouard Ngirente, minisitiri w'intebe, washyize umukono kuri iri tangazo. Ikinyamakuru The Washington Post kiratangaza ko abahanga mu by'ubuvuzi n'abashakashatsi barenga 175 bandikiye Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamusaba kongera ingufu mu ngamba zo gutanga inkingo za COVID-19 ku rwego rw'isi. Bavuga ko byafasha kugabanya ikwirakwira ry'ubwoko bw'indwara bwandura cyane bukomeje kugenda bugaragara. Ni inkuru twateguriwe na Geoffrey Mutagoma. Ikinyamakuru The Washington Post kiratangaza ko abahanga mu by'ubuvuzi n'abashakashatsi barenga 175 bandikiye Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamusaba kongera ingufu mu ngamba zo gutanga inkingo za COVID-19 ku rwego rw'isi. Baravuga ko byafasha kugabanya ikwirakwira ry'ubwoko bw'indwara bwandura cyane bukomeje kugenda bugaragara. Abasinye kuri iyi baruwa basabye Perezida Biden ko mu minsi 30 yatangaza gahunda ngari yo gukora inkingo ku rwego rw'isi. Bavuze ko ubwo ari bwo buryo bwonyine bwo guhagarika iki cyorezo no kurinda ibyagezweho muri iki gihe no kubaka ibikorwa remezo byo gukora inkingo mu gihe kizaza. Ikinyamakuru The Washington Post cyandika kandi ko hari urundi rwandiko bandikiye Perezida bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibitse inkingo zirenga miliyoni 55 zo mu bwoko bwa mRNA mu gihe abaturage barirwa muri za miliyoni muri Afrika, Amerika y'Epfo na Aziya batarakingirwa kandi bugarijwe na COVID-19 yo mu bwoko bwa Delta ikomeje kuzahaza isi. Geoffrey Mutagoma, komeza kandi utugezaho iyi nkuru ijyanye nuko abategetsi bo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi babwiye abanyamakuru kuri uyu wa kabiri ko bitumvikana ukuntu igihugu icyo ari cyo cyose cyo muri uwo muryango cyakomeza gucyura ku gahato abaturage b'Abanyaafghanistani mu gihe intambara ikomeje muri icyo gihugu. Abategetsi bo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi babwiye abanyamakuru kuri uyu wa kabiri ko bitumvikana ukuntu igihugu icyo ari cyo cyose cyo muri uwo muryango cyakomeza gucyura ku guhata abaturage b'Abanyaafghanistani mu gihe intambara ikomeje muri icyo gihugu. Abatalibani baragenda bigarurira ibice binini nyuma y'aho ingabo za Amerika n'iza OTAN ziviriye muri Afghanistan. Ariko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga ko icyo kibazo kiri mu maboko y'ibihugu biwugize ubwabyo. Ibyo biratera urujijo kugomba kugira ijambo rya nyuma kuri icyo kibazo hagati ya Komisiyo y'ibihugu by'Uburayi cyangwa ibihugu bwabyo. Ibihugu 6 byanditse urwandiko bihuriyeho rugenewe Komisiyo y'ibihugu by'Uburayi byamagana gushaka guhagarika icyugo ku gahato ry'abimukira b'Abanyaafghanistan. Urwo rwandiko rwavugaga ko kubihagarika byatuma abandi benshi bava muri icyo gihugu bagana ku mugabane w'Uburayi. Ubudage, Autrichia, Denmark, Bubiligi, Ubuholandi n'Ubugereki basinye kuri urwo rwandiko bavuga ko bashaka gushimangira ko gusubiza Abanyaafghanistan mu gihugu cyabo haba ku bushake cyangwa ku gahato ari igikorwa cyangombwa. Abanyaafghanistan bagera ku 1200 bacyuye ku gahato bakuwe mu Burayi muri uyu mwaka. Abagera ku 1000 batashye ku bushake ariko 200 bacyuwe ku gahato nk'uko byemezwa n'inzego z'ubuyobozi bw'ubumwe bw'Uburayi. Mu kwezi gushize leta ya Afghanistan yasabye ubumwe bw'Uburayi guhagarika kubacyura ku gahato ivuga ko itabasha kubangikanya kubakira no kurwanya abatalibani. Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Mukanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari. Umuryango w'umunyarwanda Emmanuel Abayisenga wishe umupadiri Olivier Mer ndetse akaba yaragerageje no gutwika katedrali yo mu mujyi wa Nantes mu Bufaransa wihanganishije umuryango wa nyakwigendera. Banahakana namwe mu makuru akomeje gusohoka mu bitangazamakuru ko uyu yigeze kuba umusirikare mu cyahoze ari ingabo z'umutwe w'inkotanyi. Bwana Joseph Murasampongo uvuga ko ari se wabo w'Abayisenga yaganiye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera i Londres mu Bwongereza. Kubimwerekeye ikintu cya mbere nyine ngaya nuko mu byagiye bisohoka mu binyamakuru muri kiriya kinyamakuru nka La Croix no mu kinyamakuru mu Le Figaro bavuga yuko ngo yabaye kadogo en face de la DFDS.